पाउजेरी यम्फम ओइबा मरुइबा पाउ खराब दे तौजेरी लाइनिंग अमदी थाजबा मियोइबा खुनाइदा यामना लुमना खनरिबा हिरमसिंगी मनुंगदा लाइनिंग अमदी थाजबा हाइबा अनिसिसुने बोकपदगी सिबा फावबगी मनुंगदा मियोइ फुरुप खुदिंगमकी ओइना थाजनबा क्यामरुम लेरे करिगुम्बा थाजबा खरादी लाइनिंग दु यम्फम ओइदबा फावबा लेरे मणिपुरगुम्बदा तोंगान तोंगानबा फुरुप क्याना पुन्ना खुंदामिनदुना लाइरिबा लेबाक असिददी असिगुम्बा फुरुपसिंग असिगे नाट अमदी लाइनिंग मरी लेनबा थाजजबा क्यामसु लेरिबने लुरिबदी असिगुम्बा फुरुप अमगी थाजबा अमदी लाइनिंग द अतोप मानदबा फुरुप अमगी नत्रगना मानबा फुरुप के मनुंग दो ओइरबसु लाइनिंग खेनबसिंगे बरकता अमना अमगी थाजनबीदा करीम कथाइनबा सिंगनबा अयत अपन पीबा हाइबसी आइनगे मियंग द फावबा अरानबा थौने अदुबा मणिपुरददी करिगुम्बा मतमदा अमना अमगी थाजजबदा अतमनना अयत अपन अकाय अतोय थोगनबगी थौदोगसी हेक हेक थोक्तुना लागले मासिना मरम ओइदुना लेमिनरिबा अखोयगी इरक्ता नाइनु केसी थांगनदुना थारुम थामनबा यौरकले मासे थोक्तनबा लेंगाकबदी लनाइ लुपसिंगना बदम चाना होनबा मथौ ताइ माना थोक्पा तौरसनु हाइदुना कुमै येंगदुना लैपा असुम्बा खोंथांग नते मासिगुम्बा मदांगददी मराल लैबसिंग खंदोक्तुना मदिक चाबा चेराक पीबका लोइरंदा तौगदबा अमदे तौरोइदबसिंग वखल तहनबा तंगाइ फदना होनफम थोगे कंखतुना लोसिन थुपसिनदुना थमनबा होनरोइदबने हंदक कौब्रू लाइफमगा मरी लेनबा मफम खरा तौहैदबा थबक खरा अतमना तौरोइदबा थबक खरा पाकथोकलपा लैख्रे मसिना मरम ओइदुना मणिपुरदा मतम क्यागी ममांगदै खुंदा लैतारक्लबा येलौ मिसिंग थमोइ चोंगना वरौनरे हाइबसि प्रिंट अमदि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सिंगदन नतना सोशल मीडिया की खुथांगदगी पाक्सना खंगनरक्ले तौगी हाइबा अमा यौना चथरकपा याइखाइ थुगाइबा याउना चथरके थौंग अदु सिंगनबरे उसिदबनि हाइना लौरोइदबगी मरम लैते लाइबक फबदी मणिपुर पुलिस की माइकैदगी थोंग थुदिकलंबा अमदि चौकीदार के क्वार्टरना सिंगबा मै थादोकलंबदुदा चेनबा मियोइ खरादी फगटपा हरकपसिमक्ति थाकनिंगाइने थोगलिबा वाथोक असिगी मरुमदा लम मुन्नबगी ममी अमा तारे मतंग असिदा लेंगाइ की माइकैदगी रिजर्व फॉरेस्ट नि हारिबा अमदि हिस्टोरिकल साइट्स एंड मोनुमेंट एकी मखादा प्रिजर्व तौरे हारिबा मफमसिंग असि मतिक चाना सेमकटपा अमदि ngaksenbagi tangai fadaba leire lam kopsin ba umang kokthokna khunda laita sin pasing nauringaida tawthokpaga loina jadi haiba ama khangan hauba change lainga ki kanglon amadi furup kharagi thajabada atamdana chingdarak pasing ba wakal tahanduna makoi gi wakal amadi firip hongdo anbada lainga ki hakpa thawtang leigane adopa pau amadana covid web saukalagli pambai punamak senaduna khonggang singda saitheng pigadabadagi soidanamak thingaugadabane prime minister modi Prime Minister Narendra Modi na COVID-19 ki anisaba web asina khonggang singda santholakkadabadagi pambai punamak senaduna soidanamak thinghaudaba asi appeal tau thinghaudaba ngasi appeal tau khre amasung khongkhang gi lamdam singda mioi khudengmak vaccinate tawgadabani haina hauzik leipak asiki mangda tariba singnaba asi mamange sahi gi dagi hena chawi haina mangna phangdokre coronavirus laksin bagi sinba langba panchayat singki lawriba thaudang amma marwoi ba miyam da wakal thalliba adu Thagaladuna Prime Minister na mafam ki leadership ta matam gi oina thokliba guidelines mapung phana thabak ta onthokna bagi lambi da thabak tawna na appeal tawkhe coronavirus ki mayuk da thengnariba lantheng asida karigumba kanagumba hanba da mai paklabade madu India ki khunggang sing adu ki leadership adu oigani habista ayaki thajaba adu lai khunggang sing adu ki miam da lebak asida amsung malem da lambi adu utkani an Prime Minister na aige National Panchayati Raj Day numitta swamitwa stungri makhada E property cartian thokpa hobagi virtual oina pangthokpa hoba aduda Prime Minister na wangangkhe tharmadu state nipan ki sub minister sing amso local body ki masingjam labam hu chingchu virtual oina samnakhe khudong thiaba matam sing asida kanagumba imung amata mapukla mandaba haibisina ekhoi ki tangai fadraba thawtang aduni haina Prime Minister Modi na aike mangna aike center na masigi policy sing amasung initiative na maki mayulda khunggang sing thamle aikhoi honariba asi anubha matam ki India ki khunggang sing na ngamgadabani amasung self Reliant oigadabane Swamitwa scam gi matang dengal duna Prime Minister Narendra Modi na property mapu lakh 4.09 da makhoi ki e property card sing bikre ngaji leba ka se ki mapam punamak ta scheme asi thabak ta onthokna na bahubagi no ne tharomadu da tongan ba state sing chief minister sing ga loina union minister na Narendra Singh Tomar su yauke Prime Minister na makhal kya gi category sing da National Panchayat Awards 2021 chu bikhe Magna batana manamlaga grants in aid oina lupa lakh magagi dagi auraga lupa lakh yanghi pabaki award ki senadu transfer tawki an statement amada PM ona haike an boy number leina ba panchayat sing adugi bank account da senpam adu real time da hakthena transfer tawki aina government haike maka tarakba atopa pau amadasu hian kanba virus makal Sri Lanka da thengnare
Mamangda Sri Lanka da thengnakiba coronavirus ki strain khudingmakta hena mapangal kanba amade airborne oiba anuba coronavirus strain amba Sri Lanka da thengnare aina Colombo da leiba immunologist amana phangdoragle hariba virus makal adu chamna athuba matamda sandokanba amade nongsit pung ama hingbang gamdona manak nakpada sandokpang ngambi aina Sri Jayawardhana Pura University ki Immunology and Molecular Sciences ki Head of Department Lilika Mala Bigena phangdoke Mangna pankibada itat laibak aduda thengnakiba coronavirus ki makal khudingmakta ki andak nawna thengnariba strain asina hena sandokale anoba variant asi airborne oigale pung amrok nungsita hingbangami haike mamang sel da pangthokiba anoba sahi ki thorum manung da hena na oiriba miyosingda hariba virus makal adu sandoklaba yai haibaki akiba pongnare hariba laichat adu ki ahumsu web laklaba yai haire nakalamrom dana Pfizer ki vaccine na AstraZeneca ki vaccine da ki mission ba hele Sputnik AstraZeneca की वैक्सीन कापलाबा मतुंग द सीबा मी मसिंग दगी Pfizer की वैक्सीन कापलाबा मतुंग द सीबा मी मसिंग न हेली हाबिसि पब्लिक डेटा दगी खंगबंग मी आइना रोसन कोविड वैक्सीन स्पुतनिक 5 ना क्लेम तौखरे इंडिया दा हमचबा कोविड वैक्सीन उहेलबा स्पुतनिक 5 की स्टडी अमत ओलिबदे वैक्सीन डोज मिलियन अमम काप की चांग द पाबदा Pfizer की कोविड वैक्सीन कापदा सीबा मी मसिंग ना AstraZeneca की वैक्सीन कापलाबा मतुंग द सीबा मी मसिंग दगी हेले Sputnik 5 की ट्वीट अमकी मतुंगिन मसी इंटरनेशनल हेड रेगुलेटेड ट्राउम देने पीबा डेटा दा जुम्फम ओरगा लेपने तोगान तोगान बा वैक्सीन सिंग सिनबदा मी सियनबगी चांग द खेनबा लेरिबसी पुक्सिल सेंगदा साइंटिफिक अमसुंग पब्लिक डिस्कशन चथापम थोगी आइना Sputnik 5 ना ट्विटर द मखातना पनखे हाउसुक फावबगी वेतन ओइनदी Sputnik 5 की स्टडी अदुदा Pfizer अमसुंग AstraZeneca अनिमकना रिएक्ट तौरक्तरे सही असि की जनवरी की कुलुमदोइदा नॉर्वे की हल ओरबा कोविड-19 पेशेंट अनि Pfizer BioNTech की mRNA vaccine kaplapa matung da sikhe amrom da recipient khara da blood clot develop tarok pada ki lebak kana AstraZeneca ki vaccine sinaba lekhe vaccine ki safety ki matang da akiba leibada ki Italy da AstraZeneca ki COVID-19 vaccine da thasa panem na lei haina handak ta lebak asiki Lombardy region ki health authority sina pangdoke andak da Australia da masagi chahi ni phugani pan surabi nupi ama blood clotting na maram oidana sikhe bagi case AstraZeneca ki coronavirus vaccine ki side effect mari leinai haina Saibulasi Australia की Medical Regulator Therapeutic Goods Administration na phangdoke maragasi da NSNIM की leader moiba Kem Havron da halakle Nagala Lulu Group NSNIM की General Secretary Twinghale moiba New Delhi dagi Dimapur da leiba Kem Havron da halakle Kem Havron asi awang nongpo ki commercial of Dimapur dagi kilometer kuntra manga rom lapna leiba outfit asi ki administrative amasung military headquarters ne Sourcing की मतुंगिना मोइबा अमसुक आउटफिट असि की मकोक थोंगबो लिसिम खरा सागोल सिनमित कैम हेब्रोन द थोंगलखे मीडिया रिपोर्ट खरा की मतुंगिना NSNIM की लिसिंग बसिंग अमसुक सेंटर की मिलसिंग की मरक्ता अप्रैल 13 न्यू दिल्ली द अतोप मिफम राउंड अमा पांगथोंना द थोरांग तौखे अदुमै नमक नेशनल कैपिटल द कोविड-19 केस वांखलक पदगी वरी छानबसु मतम खतन यथोके सोर्सिंग की मतुंगिना पेंडेमिक की फिवम भरकलब मतुंग द महक न्यू दिल्ली द अमुक चटकने Amaromda Nagaland People's Front की secretary अमसुंग BJP minority मोर्चा Nagaland की हानगे President Mukifur Rahmat Heart attack तौरपद इराई नुमित्ता दिमापुर लेबा Reference Hospital लेकिद्रे Magistan Dimapur Business Association की Vice President सुएरमे मान लेकिदबदा Deputy Minister Y Patun NPF की President Surhod Jeli Lijitmo State BJP की President Temjon Imma NPF Minority Wing Dimapur Namgar Trust Board अमसुंग EDB एना अवाबा फंगदोखरे मखा तरकपा अतोप पाउ अमदसो सेदोक रुरबा क्वारंटाइन सेंटर अमा अमुक सागत कदोरे COVID-19 अहानबु वेब की मतमदा एथलेटिक स्टेडियम दा सेंगुतखिबा दुगा था तरि लोंगी ममंगदा फिबम फरकपदगे सिदोखरबा क्वारंटाइन सेंटर अमा हौजिक अनिसुब वेब न पिरकलिबा साफु असिदगे अमुक हन्ना सागतपगी थाबक जथाग्रे एथलेटिक स्टेडियम दा चाही अमगी ममंगदा सेंगुतखिबा क्वारंटाइन सेंटर अतु नॉर्थ ईस्ट के ओइना ख्वाइदगी चावबनी मदु COVID-19 की फिबम लाक्सिन बंगम खिबदगी सिदोखरबने अदु बच्चालिबा था असिदा कोविड सेकंड वेव की पॉजिटिव ओइबा मसिंग लिसिंग तरामंगा रुम हेंगलकबा अमसुंग हौकिबना मिट कुलुमदोनी की मनुंग द मिर हुंफुगा तरेत सिखिबा असिना मरम ओइरगा हारिबा क्वारंटाइन सेंटर असी अमुक नौना सागना होनबने ngarang irai numitta anuba case lising ani ka sahum nifu gani pan thengnaki masigi manungda Kamrup Metropolitan District dagi sanipan marfu gumda yauri aire Sarojai Stadium jasu phamung chamri lekadaba COVID care center amuk khana samkanaba thorang tauri anasu head minister Hemanta Biswa Sharma na phangdokre aroi video content singa sigi maroi ba pau khara asi pau tamjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiri bopuna makpa thaga jari channel asina tomda kanarabadi subscribe tawbi revision subscribe tawbi ramaloidana
like and share to su ka bi gnu na mak po am khana thakazari